Daktari Alfred Ndemo Bwongera, nimeapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu kwa serikali ya Arati. Tutatengeneza kaunti, tutafanya maandamano ya wananchi, na tunaomba Mungu Mwenyezi Mungu asaidie Arati akuwe gavana wetu wa Kisii County. Na wewe Mwenyezi Mungu utusaidie. Mwazire ya mwana sana, Your Excellency. Nchomurilia bwegetaseni ya Kisii hote. Inganchere asemara kwa ayiga ya bono iga. Inkomonye igore ya Dr. Alfred Ndemo. Ujobaire muna umuwaziri asichinsemo ao ime county ya Kisii. Korende ritukoligoro chitarikinya chumutinyo kumunarimo. Umwaka wechiri bubere 2024. Umusike Dr. Alfred Ndemo nigo anyarete ko baka gutiga egasi yaye y'ubuwaziri asogoteba buna no gutanyira kinga kichise ni kurwa asomone noye asengencho gukora egasi iyo kuri ya rero kitarikinye umutinyo 11 mwaka 2024 ntaita gatanto ba minto ba uti nganche una Dr. Ndemo na bwatukire egasi ya Kisii County na kuri egasi yane na tigire egasi ya Kisii County ekiagera umugabana Simba Arati tari kuigwa ne numanye Dr. Alfred Ndemo ningo Dr. Alfred Ndemo no moiburwa Abagetutu oyo sogete omwaka w'ekiri 2022 asense moyo deputy governor asaganiriye kumukonya omusike Manson oyo ngonya mweya oyo ringe kubodekero cyo governor ime county ya Kisii wetere ikyamo ya KNC omusike Dr. Alfred Ndemo amona Manson oyo ngonya mweya asichinga kichinke niko bakorete campaign asobwamo agwo ase Manson babegete amasakara ase ensemo ya IPC korende Ndemo niko aganyite chinga kichomweryo kiriye ekero otanyere ko bakoko chencha umukonyi b'umugavana agakambago nagoswa ase ensemo ya umusike Simba Arati oyore umugavana we county ya Kisii. Deputy governor as delegated by different party, but as we stand today, he remains to be my deputy governor until we do the voting. Once I win the elections, when he says he does not want to support me and is going to campaign for somebody who cannot give him any position, I'd given him the position to be a deputy governor. That I leave it to you to guess. Your guess is as good as mine. Nanyina bwigo ekero Simba Arati achorete buno mugavana we county ya Kisii nigo amochorete umusike Dr. Alfred Ndemo muna umuwaziri o trade, tourism, industry and marketing. Magega yaye asokora asensemiyo asichinga kichinke nigo amochenchetie gochia asensemu ya administration and public service nagwo ase akorete asentundenke na komochencha gochia ase ministry of education me county ya Kisii agwo asomusike Dr. Alfred Ndemo akorete korisainia kurwa ase gase yo go arama are focused arungeine arucha saruchuchia na nagoki kiagera maswali baburi na maswali marungi inkinda bakore county na kinde prepared gukora gasi county na ndingia ke ni kore county na bere siringa county yetu ntubwate potential yo gukora bya gwethana to gukora bona bona ntudo tukanyite bakwa gukora gasi na gukora gasi tokora bananchi gasi kwa nguvu zetu zote wananchi wote tohane gasi yetu ne kuwa wetu wensi tubeke keregeto kiyonsto bwate okore gasi oika ritkoriro chitarikinya cyumutinyi 11 umwaka w'ekiri 2024 umusike Dr. Alfred Ndemo nigo anyarete kubaka gwetikia egasi ime serikali ya Simba Arati agwo asatebete buna tarikonyara biro bisene byo gukora egasi iyo kuri ya rero chitarikinye umutinyi 11 mwaka 2024 ntaita gatanto ba minto ba uti nganche una Dr. Ndemo na bwatukire egasi ya Kisii County na kuri egasi yane na tigire egasi ya Kisii County ekiagera umugabana Simba Arati tari kuigwa twabere sirubuya bwa Simba malis and propaganda ya lenge nyinge
igaro mokora, igare gun, igaro mutamatige songo, tachiti skuru, ebi onse ntuyangi ya propaganda. What I've done, no kweresa abantu baminto ngayaya. Mumuru na wako mubanga marita yu, teyo. Na ndi to kwane ibintu to what evidence. Do kwane ibintu byajwa kali. To kwane to what evidence. Igobono abaliki. Balimokuli kamonisa semwabeta. Ndigie ngurumu ferichi. Beresa mangana Harikisi County. Beresa on spi. Buya. Na kerere kerega ukabako musi kerega. Tewana ini? Nafika usikerego. From today, mimi kama County Executive Committee member nimejiuzuru. Before ntrage ndari na bote abantu bamento. Pakangeresa ngabani tokora tiga abonsi ntu abachuchete. Obule machogu bonsi tokabori. Nkabole ndo mitu ngayingo jirende. Banda soko jibona stroje mutemukoro jujya yenda kujya. So nkabwate no agonde. Abagetutu abanyali bali ababasi abagirango abanchali mwensi nabategereire naba machoge. Muna mwakwanire bali mwangakere kisi mwantebi. Abaheshimiwa wa MCA nimeshukuru sana kwa heshima yenu na yana agokire sana singi mwantebi nga wone ntokora bwatoka na bwatoki. Going forward ninje nkwana mange chisababu chaka na tigasi ninje nchitebe asobogale na ndo evidence isaine mbiyemuno moncho muriria asingencho yo kwendere gusanga amonekete senya kisi Hot TV amaretane ncheni konkoro kwa nyopto Dennis Kuntu. Mheshimiwa James Umanywa Ongwae, Your Excellency sir, mahali huko mimi ninakuomba kwa unyenyekevu, sisi yote ni watu yako. Abagetutu hawa haujawaacha vizuri, na tunaomba wacha mzee Arati afanye kazi yake, aombe kura yake. Kwa hivyo muombe tige omugaka Arati aliye kura